aracyakomeje kwibazwa ikizakorwa kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongere ibe mu mutuzo. Ubwicanyi bukomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibwo bwiganje imbere. ADF yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane muri Mangina. Amakuru ateye inkeke araturuka muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe witwe terabwoba wa ADF wongeye kugaba ibitero muri teritwari ya Bene, aho abaturage barenga 14 bamaze kwicwa mu bitero bibiri byakurikiranye. Abaturage bavuga ko ubwoba bwongeye kwiyongera mu gihe basaba ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kongera ibikorwa byo guhiga uyu mutwe ukomeje guteza umutekano muke. Niki cyabaye muri Mangina? Ese ingabo za RDC zirimo gukora iki mu guhangana na ADF? Iyi ni The Quick Times News. Wecyo usabwa nukubanza ukajya aho hasi ari subscribe ugakandaho kugira ngo ujye ukomeza kugerwaho n'amakuru atandukanye asesenguranwe ubushishozi kandi agezweho, kandi na sharing ibiganiro byacu. Muhaye ikaze. Umutwe wa Allied Democratic Force uzwi nka ADF wongeye kwibasira abaturage bo muri komine ya Mangina iherereye muri teritwari ya Beni, intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, ibitero bibiri byahitanye ubuzima bw'abaturage 14 mu gihe abandi bakomeje gushakishwa. Abaturage bo muri Mangina bavuga ko ibi bitero byongeye kubasubiza mu bwoba, basaba ingabo z'igihugu ko zongera imbaraga mu kubarinda. Igitero cya mbere cyabaye kuwa 14 Nyakanga. 14 Nyakanga 2026 abarwanyi ba ADF cyangwa se Allied Democratic Force bagabye igitero mu mudugudu umwe wo muri komini ya Mangina. Muri icyo gitero abaturage 4 barishwe. Amakuru avuga ko bamwe muri bo bishwe barashwe n'amasasu mu gihe abandi bishwe hakoreshejwe intwaro gakondo. Iki gitero cyateye ubwoba abaturage bari basanzwe bafite impungenge kubera ibikorwa by'uyu mutwe umaze igihe ukorera mu bice bya Beni n'ahandi muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mugoroba wo kuwa 15 Nyakanga abarwanyi ba ADF wongeye kugaba igitero muri Mangina. Abarwanyi baturutse mu bice bya Makukuru na Maripizo batera abaturage ndetse bica abandi bantu 10 basanga abandi 4 bari bishwe tariki ya 14. Usibye kwica abaturage, abarwanyi ba ADF banatwitse amazu ndetse n'ibindi bikorwa by'abaturage birimo moto. Iki gitero cyongeye kugaragaza ikibazo cy'umutekano kigihangayikisha abaturage bo muri Beni ndetse n'utundi duce twa Kivu y'Amajyaruguru. Arakibazwa byinshi bitandukanye kuba hakomeje kugabwa ibitero ku baturage, by'umwihariko bigabwa n'uyu mutwe wa ADF ndetse n'indi mitwe bashobora gufatanya. Ariko bikomeje kugaragara ko igisirikare cy'igihugu FARDC bahugiye mu bindi bice birimo M23 ndetse na twirwaneho kuba ariho abakomeza kugenzura umutekano waho. Ariko ubona ko umutekano muke uri muri Beni ukomeje guteza impungenge abaturage babayeho mu bwoba. Ubona ko mu gihe nta cyakorwa na leta y'Kinshasa hashobora kuba ibi bikurusha ibiri kuba magingwaya. Niba mu minsi 2 abantu 14 abamaze kwitaba Imana, hari amazu yatwitse ndetse n'indi bikorwa by'abaturage aho ngaho kuri iryo shomo murabonamo moto z'abaturage n'ubundi nazo zatwitswe. Ibi byose ni bikomeza gutera impungenge ku mutekano wariya muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri Bene. Ibintu bigomba kugira icyo bikorwaho na leta y'Kinshasa. Ubutumwa rero bw'abaturage, Kakule Vunyatsi ukora muri societe civile yo muri Mangina yavuze ko abaturage bakomeje guhura n'ibitero by'umwanzi. Yagize ati amasasu yongeye kumvikana ahagana saa 12 z'umugoroba. Mangina iri kwibasirwa n'umwanzi, bityo dusaba ingabo guhiga abadutera aho bihishe. Ingabo zikwiye gukora uburinzi kugira ngo zihagarike ubu bwicanyi. Abaturage bavuga ko hakeneye ibikorwa byihuse byo kurinda abasivile no gukurikirana abarwanyi bo mu mutwe wa ADF. Umubare w'abahitanwe ushobora kongerwa
kuko sosiyete sivile yo muri Mangina ivuga ko umubare w'abahitanwe watangajwe kugeza ubu kiri uw'agateganyo. Ibi bivuze ko ushobora kwiyongera kuko hari abandi baturage bakomeje gushakishwa nyuma y'ibitero. Abaturage bamwe bavuga ko hari n'abashobora kuba barahunze aho batuye kubera ubwoba, mu gihe inzego bireba zikomeje gukusanya amakuru agiye atandukanye. ADF ni umutwe ukomeje guhangayikisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zikurikirana ikibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigaragaza ko ADF ari umwe mu mitwe yitwaje intwaro yahitanye abasivile benshi muri iki gihugu. Uyu mutwe ushinjwa kwica abantu barenga 1000 mu mwaka ushize. ADF ikorera cyane mu bice bya teritwari ya Beni na Ruberu muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri teritwari za Irumu na Mambasa muri Ituri. Ibi rero bikomeza guteza nanone impungenge kuko ubona ko dufata urugero nko ku ntambara n'ubundi muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo turavuga intambara ihuje M23 ndetse n'igisirikare cya leta. Ushobora gusanga umuvuduko ADF iri kwica abantu atari bo bagwa mu ntambara, kandi mu ntambara tubona ko hagwamo n'abasirikare, mu gihe hanga hari abaturage n'abaturage bagenda bahohoterwa n'iyi ADF. Nabo baba barasana nabo kuko ubona ko ingabo za leta nizita cyane kuri uyu mutwe. Biranababaje kubona raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye azikurikirana ikibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigaragaza ko ADF ari umwe mu mitwe itwaje intwaro yatanye abasivile benshi muri iki gihugu, ariko hakaba nta gikorwa ngo uyu mutwe wa ADF ube wahashywa, dore ko na sosiyete sivile ikomeza kugenda igaragaza impungenge, igenda yerekana uburyo iyi ADF ikomeje kubangamira umutekano wa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku baturage b'abasivile. Ako niba bavuga ko mu mwaka ushize hari abantu barenga 1000 baguye mu bitero by'uyu mutwe. Nujya kureba mu ntambara yo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biragoye ko abantu 1000 mu mwaka umwe barahaguye. Niyo barahaguye abarimo abenshi kiburanga 90% ari abasirikare. Bigaragara ko abasivile bakomeje kugirwa ingaruka nyinshi n'ibitero bya ADF, nyamara mu gihe nabiri gukorwa. Ibitero bya ADF bikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye by'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo ingabo za EDC n'izindi nzego z'umutekano zimaze igihe zikora ibikorwa byo kurwanya uyu mutwe. Abaturage bavuga ko hakenewe ingamba zikomeye zo kubarinda no guhagarika ibitero bikomeje guhitana abasivile. Abasesenguzi bavuga ko kurwanya imitwe twaje intwaro bisaba guhuza ibikorwa bya gisirikare, gukusanya amakuru ndetse no gukemura ibibazo bitera abaturage kuba mu kaga. Kugeza ubu abaturage bo muri Mangina baracyafite impungenge nyuma y'ibitero byahitanye abantu kibura 14. Inzego bireba zikomeje gukurikirana uko ibintu bihagaze muri ako gace, mu gihe abaturage basaba ko umutekano wongera kugaruka. Ngo nuko bimeze, tukomeza kubakurikiranira uburyo bimeze. Iyi ni The Quick Times News. Ndagushimira wowe wahisemo neza ugahitamo ikintu kigukwiriye. Ubwo nyine ndavuga wowe wahisemo gukanda subscribe kuri The Quick Times News, wahisemo neza kuko uzajya ubonera amakuru yose kugihe, kandi amakuru asesenguwe, amakuru aba acukumbuye. Ago nshishikariza nawe utarakanda subscribe hano kuri The Quick Times News gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News, amakuru agezweho ajye akugereraho ku gihe. Nabagira ngo amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe, gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere, gusa Nyagasani akomeze guhira ibyo mukora byose.